Jelang pertandingan playoff Olimpiade, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemainnya, mulai dari adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat. Timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan playoff menuju Olimpiade melawan Guinea. Sejak Senin lalu, para pemain sudah mulai berlatih sebelum melakoni laga melawan Guinea besok malam. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 해서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Menghadapi Timnas U23 Guinea, pelatih Sinteyong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi 3-4-3. Untuk lini belakang, kemungkinan Sinteyong akan menurunkan Dewangga, Ferrari, dan Komang. Sementara di tengah, kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Nathan. Sementara untuk sayap kiri diisi Pratama Arhan dan di kanan diisi Fajar Faturrahman. Sementara lini depan, STY kemungkinan tetap mengandalkan Stripe, Marcelino, dan Witan.